Leta y'u Burundi yihakanye Frederic Gateretse Ngoga wabaye ambasaderi udasanzwe w'iki gihugu, itangaza ko nta mudiplomate utagira igihugu akoreramo. Iyo nimwe mu nkuru ngufite kuri aya masaha, ngenda kubwira ko Adonia Ayebale wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda yashimagije umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu, akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, agaragaza ko yakumiriye amakuba yashoboraga kubaho ubwo yabashaka guhosha umwuka mubi wari hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Izo ni inkuru ebyiri nzanye kugira ngo tuganireho, nawe icyo uri gusabwa ni ugutega amatwi ubundi ukajya muri comment ukama igitekerezo kandi ugakanda na subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Muhaye ikaze kugira ngo nyakuvire imuze hanzwe w'iki gihugu, itangaza ko nta mudiplomate utagira igihugu akoreramo. Intandaro y'ibi ni ubutumwa ambasaderi Ngoga yashyize ku rukuta rwe rwa X yahoze yitwa Twitter kwa 27 Gicurasi 2026, avuga ko abatutsi bo mu Burundi bakorerwa ivangura kandi ko leta yabo niba ishaka ko ikibazo gikemuka idakwiye kukirengagiza. Amagambo ye yagize ati: ikibabaje mu Burundi ahari ndibeshya, ariko hari ivangura rikorerwa abatutsi. Igihugu kiyobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Kwemera ukuri ni ingenzi niba dushaka gushyira imbere ubutabera, ubwiyunge n'agaciro ka bose. Ayo ni amagambo yavuzwe na Ngoga ubwo yashyize ku rukuta rwe rwa X. Abadiplomate bo mu Burundi barimo Willy Nyamitwe uhagarariye iki gihugu mu muryango Afurika yunze ubumwa EAU, Ethiopia no mu bindi bihugu bihana imbibi bamusubije ko ibyo avuga ari ibinyoma kandi ko adakwiye gukomeza gutuka igihugu cy'u Burundi. Mu gihe impaka mu Barundi zari zikomeje ku butumwa bwa Ngoga, Umurundi ukunze kugaragara ashyigikiye ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD yanditse ati: harageze ko uyu mututsi ahagurukirwa uko bikwiye kuko ari kurenga umurongo. Niyo mpamvu navuze ko nta mututsi tuzongera kwemerera kuyobora Burundi. Ambasaderi Ngoga yatangaje ko ubutumwa bw'uyu Murundi ari ikimenyetso simusiga by'ikibazo yagaragaje, ariko Nyamitwe amusubiza ko uyu atigeze aba umunyamuryango w'ishyaka CNDD-FDD. Ngoga usigaye akorera mu ishami ry'umuryango Afurika yunze ubumwe rishinzwe politike, amahoro n'umutekano, yatangaje ko ubwo yatangazaga ubu butumwa yari yiteguye ko hari abarundi bamutuka bityo ko nta cyamutunguye. Kuri uyu wa 29 Gicurasi, ambasaderi Nyamitwe yatangaje ko Ngoga atigeze aba mu diplomate w'u Burundi ngo kuko nta wagira iyo nshingano adafite igihugu akoreramo. Amagambo yagize ati: Bwana Fred Ngoga nigeze aba mu diplomate. Mbivuze nkomeje, muri politike y'u Burundi umuntu afatwa nk'umudiplomate gusa iyo afite aho akorera. Bwana Ngoga ntiyagize iyo stati. Ubutumwa bwatumye abashyigikiye Ngoga bagarura kopi y'itegeko ryo kwa 16 Mata na 14 rya Pierre Nkurunziza wari perezida w'u Burundi rigira uyu mudiplomate ambasaderi udasanzwe w'u Burundi. Ngoga yahawe inshingano hamwe n'abandi barundi batanu barimo Bernard Nahiraja, Rose Ntawe, Salome Ndayisaba, Gaspard Kabula na Marie Rose Sibazuri. Icyo gihe Nyamitwe yari umujyanama mu biro bya perezida mu bijyanye n'itangazamakuru, isakazamakuru ndetse n'itumanaho. Ubwo nuko nguko bimeze, yaje kwihakanwa n'igihugu cy'u Burundi. Uyu Frederic Gateretse Ngoga usanzwe ukora mu muryango w'ubumwe bwa Afurika. Ubwo ngubwo ni ugutegereza tukareba iyi ntambara yahariya mu gihugu cy'u Burundi y'amagambo iraza guherera he, ko uyu Ngoga akorera mu ishami ry'umuryango Afurika yunze ubumwe n'undi riyoboye n'iki gihugu cy'u Burundi rishinzwe politike, amahoro n'umutekano. Rero intambara y'abarundi hagati y'abatutsi ubwo n'abatari abatutsi, kuko ibyatangajwe n'ubundi
n'uyu ushinzwe kugaragara ashyigikiye ubutegetsi bw'ishyaka CNDD-FDD avuga ati harageze ko uyu mututsi ahagurikirwa uko bikwiye ko ari kurenga ku murongo. Avuga ko ariyo mpamvu yavuze ko nta mututsi uzongera kwemererwa kuyobora hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ngibyo bihita bigaragaza n'ubundi ko ibyo uyu mudiplomate yavuze bishobora kuba ari byo bitewe n'ibyavuzwe n'ubundi Willy Nyamitwe. Ubwo no gutegeza twareba ese biraherera hano mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo n'amakuru dukomeze kugenda tugukurikiranira nka The Quick Times News kugira ngo uyamenye kandi uyamenyere ku gihe hatagira n'abagutuburira tuguha amakuru yizewe. Ubwo niyo mpamvu ndi kuvuga ati kanda subscribe. Rero reka tuve mu gihugu cy'u Burundi tujye kubanye n'amahanga ubwo ni hagati ya Uganda ndetse n'u Rwanda. Adonia Ayebare wagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda yashimiye umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu akaba n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni General Muhoozi Kainerugaba agaragaza ko yakumiriye amakuba yashoboraga kubaho ubwo yabashaga guhosha umwuka mubi wari hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Ubwo umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Uganda wari ukomeje gufata indi ntera, General Muhoozi Kainerugaba yagize uruhare runini mu kongera kubanisha ibihugu bibiri. Yifashishije imbuga nkoranyambaga ze, General Muhoozi Kainerugaba yashimye Ayebare wagiriwe icyizere na perezida Muhoozi akamugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'igihugu cya Uganda. Magambo ye yagize ati ndashaka kwifuriza ishya n'ihirwe umuvandimwe wanjye Adonia Ayebare kukuba yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Guhera uyu munsi negereje ubujyanama ku bijyanye n'ibibazo by'ububanyi n'amahanga buvuye kuri Museveni na Adonia. Adonia Ayebare nawe yahise yifashisha urukuta rwe rwa X asubiza General Muhoozi Kainerugaba ku cyizere akomeje kugirirwa cyo gukorana nawe mu ngeri zitandukanye. Yemeje ko agenda akuramo ubunararibonye kandi ko nawe ategereje amabwiriza azahabwa na Museveni ndetse na General Muhoozi. Yakomeje agaragaza ko diplomasi ari umurongo wa mbere ku bijyanye n'umutekano w'igihugu, ashimangira ko ibyo General Muhoozi yakoze muri yo nabyo byivugira. Yakomeje agira ati ibikorwa byawe muri diplomasi birivugira ubwabyo. Twari twagonganye n'inshuti zacu mu Rwanda, ukumira ishyano. Umubano wacu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo n'ahandi nshobora gukomeza kuvuga. Niteguye kugendera ku mabwiriza afande. Dr. Ayebare numwe mu bazobereye mu banyi n'amahanga byagira ku mubano w'u Rwanda na Uganda, bikaba umwihariko ko yabaye ambasaderi wa Uganda mu Rwanda, abintumwa yihariye ya perezida wa Yoweri Kaguta Museveni Kigali mu gihe hari umwuka mubi hagati y'impande zombi. Ubumenyi bwa Dr. Ayebare ku Rwanda burenze ubwo muri diplomasi, cyane ko ahafite inkomoko kuko se umubyara ni umunya-Uganda naho nyina akaba umunyarwandakazi. Mu gihe Dr. Ayebare yari intumwa yihariye ya Museveni yoherejwe i Kigali kugira ngo ageze kuri perezida Paul Kagame ubutumwa bw'uko umubano w'ibihugu byombi wazahurwa. Inzinduko Dr. Ayebare yagiriye mu Rwanda hasakurikiwe nizo umuhungu wa Museveni akaba n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yagiriye i Kigali zafatiwemo icyemezo cyo gusubukura umubano mwiza hagati y'impande zombi. Dr. Ayebare aherutse kuvuga ko icyizere cyo kongera kuzahuka k'umubano w'u Rwanda na Uganda cyagabarutse ubwo General Muhoozi yinjiraga muri iki kibazo. Magambo yagize ati namaze imyaka myinshi nkora kuri iki kibazo, ariko nakubwira ko kugeza igihe umugaba mukuru w'ingabo zacu uriho ubu yabyinjiragamo aribwo byafashe umurongo. Inzira za diplomasi zari zaramaze gupfa kubera kutitwara neza mu gukemura aya makimbirane. Twari dukeneye umuntu uza agatekereza byagutse, yumvaga neza inyungu ndetse n'akamaro k'umubano w'u Rwanda na Uganda, urujya n'uruza hagati y'abantu ndetse n'amateka. Uretse kuba General Muhoozi azi neza amateka y'ibihugu byombi n'inyungu ziri mu mubano bafitanye, Dr. Ayebare ashimangira ko ikindi cyamufashije ari umwanya afite mu ngabo za Uganda, kuba umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'inshuti ya perezida Paul Kagame. Magambo ye yagize ati yagize amahirwe yihariye yo kuba uwo ari we, kuba umuyobozi w'ingabo, umuhungu wa perezida, ariko n'umubano wa hafi afitanye na perezida Paul Kagame.
kandi uwo mwanya yawukoresheje neza mu kongera gufungura umubano hagati y'ibihugu bibiri kandi mu gihe gito. Yabyinjiyemo muri 2019 mu gihe cy'ibyumweru bibiri asura Perezida Kagame, ubundi umupaka urafungurwa. Uruzinduko rwashibutsemo icyemezo cyo gufungura umupaka n'urwo General Muhoozi Kainerugaba yagiriye mu Rwanda kuwa 22 Mutarama 2022. Ubwo rero ni ibyo ngibyo byatangajwe na Dr Ayebare ashimira Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ndetse akaba n'umuhungu wa perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni. Ubwo ni gukomeza kubakurikirana n'ubundi by'uyu mubano w'ibihugu byombi, n'umubano kugeza amagingo ya wifashe neza kandi ari ikizere ko n'ubundi uzakomeza kwifata neza. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Turagushimira kuba ukomeza kubana natwe muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Nimba utarakanda subscribe, turagusaba gukanda subscribe kugira tujye dukomeza kubana. Aho nakubwira ngo amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze kubana namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere. Kuba Islam mukomeze kugira ijuma nziza, kuba Adventiste imyiteguro myiza y'Isabato, abandi mwese namwe mukomeze kugira imyiteguro myiza ya weekend.